жакында кыз узатабыз. Анан сен телефон тиктеп жатасың оны. Restoranға продукт алыш керек. А біз деген ресторанға задаток беремін ақша таппай. Үйдү ремонт кылабыз. Мынакей, люстраны алмаштырыш керек, обоюн алмаштырыш керек, тетиякта көчөң бар аңырайып көрүнүп турат, ошол жерди дагы тосуш керек. Соны эле турат жөнтүчү. Мазза кылып аш демдеп берем. Кичине арзаныраак кыласыңар, а? %100 чапташ керек экен. Безу кылабыз. Тыгып коебуз. 250. Акажаным, иш ва пул тап беремин дегенмин. Менин исмим Алишер. Менин атым Акылбек. Бирок кожоюн эмес. Жөн эле Акылбек. О, музыка не экен? Жөнөлө Акылбек. Жөнөлө Акылбек. Азыр усталарга ишенгенге болбойт, ошону билесиңби сен? Азыр аялың шунча гапырганын эшитмедим. Эшмедим. Мен иш топаман, сен менге подсобник боласың. Түшкөн пайданы хаммасыга материал алып, сен үйүңө барып ремонт кыламыз. Елестетсеңіз, тойда адам келіп мені құшақтап, ойлап атады. Отырға машинаға. Кем? Ой, биз деген эме задаток берип койчу. Задаток, мадатаңар да бір жерге. Отырғыла. 3 күн тұрып беріп, үй қандай болса ошондой тапшырам. Ошондо аласың. Есть что? Мошенник бул. Үйді еркек шешкен қандай жақсы. Сен тойың деп бөлүп коймосо болду. Sen бар, мен еркекмін. Сен наемшысың, іште давай. Сиз мымен айттыңыз, а? Най дедім.